Thanks you ako kaun labalab kalangan en kami kap ngamara masaraw kalangan kaping yang kami sabul mo limba. Ang naman kit nan marainen ranwat nito nam katangkat kiyang kitas ngakan maur kam katangkat sana yang kitsen kak maur te biliyas an ke bebol puy ko sabul mo kalangan kung katangkat pongkit nan marainen ran koros kalangan kiyang kamu ranwat kau makatang kapkata posan kakan ke maur kam katangkat kolang kit asnga kuat posan golokolata asnga ngano masaraw makatang tiata pong korusia makoto remu yo kasamo kami yang wialat kaunat sangkamor sekasabal kalangan kiyang kamay kisah-kisah maur bebol bewedi o Lord kaparparan maur soduk mimeren amanaman kit sangni osono kamelele tamang kumkatini no kiyang kiter kalangan kiyang kamu makapan tepatakan kalangan kiyang kamu Lord at paninigan korusia at babakan at nono kan riatakan at pot night seri korusia mapanine tongkit ni intraoka kamelele bewe panine kamu makatang kosaneti kapag kiyang kamu bebolang padlong ng panine korusia kamu katan masani ng sabol mo masani munan so sangon pungabungkan maban mia main god is soy maban sa mimina nat panine me bebol makam katan kiyang amanaman kid or Lord pan pass down daban share among panine kan koras misahan kiyo Lord marabila say kamu te bilsa say kamu sa kapag kiyang kamu yat panine kan may mimisilin nanti pabon sa sabol mo kalangan ikapag kiyang kamu yung gatin makong rail kamu yung gatin sera rail maur por ninangi sabang sabol mo pe karo ko tong kamu kapag kiyang kamu tonat way wen pon pe makom gatin kosaneti way yo kamu gatin kosaneti to way kan korusia kamu gatin kosaneti kupromil lale wasakan makasandi aramas te triangkan me uang kupromi ipakremo kamu yung gatin Kaudok itu aramas rem yo Lord koros ang kakasay komila koros ang kakpartisang komu koros ang kakpapa komu main kaun ko tinituan anso makom gatin muitang sa nuya memorla lale turn around oh God wag kita la songkan mabengki tarmas wagong tangokan makupromi ikalangan kiyang komu morin panine korusyanan Kauno pata ikapagap kiyang komu member kan korusia main ko tikamelele makomu makatung irail to pesan gak payaw taot pana kamu tour marmas korusia nane kaite karamas so ka tap kami o sabol momi tato wiewia wenan morin amanaman kalangan kiyang kamu iralakan mebilkin yang sawas mebilkin yang patak te kol te pilkangka kelaka amanaman kit na nat poson nito nam katen masani yang kit sender malagila uya paniu pana kanap saging ngongki kangka kelaka amanaman nito na trasa ranen Kauno korandor ikapagap kiyang kamu kami impekatan raise up men raise up young people raise up children kamu katong kupro kapeta morin liakan korusia Lord mebilgim peran gerong sabol mamu masan kaitek tasan rong absen wugla kairta uyala sabol mamu tonta dog metekan o Lord rambilka katohrehla sangni the dog and papa kami misagan uyanan rang koros kami tang kami time with kamu katong kuproya kamu katong masan tatongki away tatongki ay malian me koros me pitingoy me kamu katong kono pat te planeta te kosoneti te kapayata main coach tango kan kamu sa kuburgian usa kamu termuitang songkan kamu katong kuburgi kamu katong muitang kakapulupul oy pagremo korusia me pan rong rangkak rong nituan ngano Sarawi katong kalwa sa kaparayang kamu yat Kaping kasabal kalangan ng kamu kaun Jesus Wiewia kaunat sangkamor. Amen. 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 Kalangan en Kauno. Kaping kalangan kiyang Kauno akatin mo itang chel embilga kayo pa ng clockwood nan time wood clock isa kayo sama mawi isa sayo sa sapul mo kam katin korkorong esang kam katin tune in from ap kalangan kiyang ko ti makatin mo itang kamuyongoy en kak memor kanodi euran pokchan bil kak tupana nan wasan Bible study o payaw taot kupana sabol mamasan and so kan koros me I patrowan wewe ki me chaybangan Bible study te bil kapakap I look forward te kasik me bang kilang aramas riyay saulang kan ikasik me bang iban tuwang irailakan me bil menasala te irailakan me bil wewe ki laut sangya wegi wasawat wasan
bayaw dat bana. So ibil luga koras mebil kap te mebil yang aja patong ni ay kingkilang member kan nang Kauno patao ye dundurlan so koros. Ime ya sa ke me tatakan Kauno met ime ya sa ke me Kauno me wato sabol aramas. Boy kit sabol masan wiya kap kapulupul nan rano nipong o kapakapakan wiwiawi kaisihsol bil wiwiawi so bil menan ki chan so mau and Kaping kalanganong truntadok and Kauno truntadok and court so dilibil menya momotso makomgachin kun papa Kauno pa de papa Kauno lale sabol mangot limbak mawiya kap kapulupulang sabol aramas korusia ye magchelan ki te tungalen ki te sabol man ki perenopepol boyge maur makauno katun kapayegi amanaman Kitail kalangan ng Kumwail jaiban tolajap na lesson may udia na week na kiro so puembil sansalatra ibangin oto live kapagap o yung tema sa ng coach kalaki sa kayo ng ran kalaki sa kayo ni bongong kapagap niot len nialem okay pena schedule mo yang ikan bambil kunwiya arail schedule so korusya mapilkin menyang share the kapagap the testimony parawat yung korusya solang o aramas koros me kungkosakosay wasa kay Jacque korusya kukudusang ng Pompe, kukudusang ng Mailen, kukudusang sa koros. Kailangan ng Kauno. So, ko sa iya, tayo pachawan ka school ki, last week, was may udiyaw, so lang, every believer is a minister. So lang kang korusya, kitailan ki pukon Papah. Okay, chay Papah kayo Kauno, chay Papah, irail kan mesasakot, niya chay kuwi kalok, chay Papah irail kan me oppress me tuwang ngayon Saudi tanggan irail punot te sumaw chay Papah at chay release power ng coach kamaw yala me sumaw o chay Papah manaman me tuwang Ngehn Sarawi the believers Ngehn Sarawi de na wasang Bible study me tuwang Kauno pata so tuwang Papah ayoma okay Papah ansa me kuto Bible study I Papah tron room wet okay so ranit iban concentrate down day ban kilang wonga jatawat Papah Kauno so iko sa yayar me Papah Kauno chay Papah Kauno ni kapakap kareta komyo ngoy ika school gear kapakap so isibang puron repeat po kapakap mo ini spend weeks lu ko sa yaya kapakap iwang kapakap at tela po lal okay so kapakap kacaykin minister on court niya chaykin kapakap child tokalang Kauno sang ni kapakap Kauno tokotong child sang ren sapol mamasan o kaudial kan me Ngehn Sarawi kang kiyang child okay so child minister to God through prayer child minister on God child Papah Kauno imak child king kapakap ki okay kinyang ya kapakap or ganda o kapakap kanok ray amen kapakap pangkonong ray kapakap ki kaweid Ngehn Sarawi. Hallelujah. Okay, so kapag imachay minister ang God, minister lang Kauno, chay Papah yang Kauno, o praise, o worship, to kaya mahsanihong banin ta Kaping, o Kaudok, o mayroong. So, isipang ko sa iya, kapag po ikas ka school gear, kapag kodo, ay bang ko sa iya, Kaping, ranwat. Okay? Yamu mo na ibang kiyang Kauno Kaping. Alright. Kaping. Lakapang ko sa iya Kaping o worship. Kaudok. Palasang ibang ko sa iya mayroong. So, now wicked, ibang focus ang atratawat, minister ang court. Yamu mo, so lang manaban, Papah Kauno. Okay, so now Wiewia siluriyaw, agachin mahsanihong arail, kun Papah Kauno o kaisihsol Ngehn Sarawi ap mahsanihong arail Kumwail katohrehla Parnapas o Sohl puiran buya doadoahk may kilelehiong ra kumpangachin wadak puk Sarawi
nan muen Jesus so pueki akat ki ang railer Ngehn Sarawi ipatowaner na naika school kan wana rail ken ewang Ngehn Sarawi anok lal Ngehn Sarawi mana so mimi janan watawat tenan aramas Papah ak Ngehn Sarawi mo manaken kaweid rail duwehte aramas meragun rongasang so iran wasa ya nilokaya wayonda when they worship masanan pumpiya masani niyaral ken Papah Kauno okay ni warango niyaral pampilata isme pan buya task wo te malipilip wo te peker wo irail koto mon Kauno irail kaisihsol irail worship irail Papah Kaudok Ngehn Sarawi masan kareta Papah Kauno kayo ko sampal may men rapaki ya ko prong Kauno ni anahne spend time on anahne ewongi ni ay kapengayi te ni ay kiyangi ko leng Kaudok kapaka muidangan masan to katkito kaweid okay so Kaping o Kaudok may bangkian why praise and worship Kaping o Kaudok irail mainan ko sampal nan puk Sarawi okay niya chaiban irongalay ralakan me itita wen Christ koto murin tuwa na New Testament nan kadeta kap praise or worship Kaping o Kaudok nanen Wiewia Kaudok yo kayo kasampal ay ansawat tuwa Wiewia Kaudok wa among sotra kasampal metoda bil maliala metoda bil tuwa sachano kasampal ki ap Kitail saulang machay libuking Ngehn men Kaping Ngehn men worship okay nan scripture kan God is looking for Kauno kacen rapaki aramas meban kaudong kiyangi Ngehn okay kaudong kiyangi Ngehn po Kitail niya chaipan mangi me Kauno Ngehn arya yichamo mana chaipan wewe kila Kauno magchail kaudong ki Ngehn ipan sa rosawo kiskayang okay so puat chail Papah aramas tuwajan ka kitibak Kitail anahne kayo kasampal ki chay Papah Kauno okay chuntatokeng Kauno kak sutra taimang Kauno ap kasampal ki ma ministry we sapul machay kalo ken itibak sapul machay Papah ken itibak wewe ki en go weyo yata karaba pemasan ng gojo masanir me sapul mamasan power ap masan ng god mana anahne kabul pulsang nan me asa praise or worship asa koto ministerang Kauno pwegi sangren ministerang Kauno abanut kapadela liki abanut wala liki okay may pansa juga kayo yen ministerang god nanay kapakap worship o mayrang mimini kaisihsol mayrang mimini muitala isngoy okay mayrang mimini moni okay so may pansa juga ministerang god aryapan sotra angin aypan ministerang aramas pwegi angin sapul machay Papah aramas abang kosang magchay bang kayo ku Kauno okay God is interested in our love relationship kaitek ritual love relationship tuwa tame paintong kamu yan men Kaudok ang Kauno sang niyong men kiyang omwi Kaping o omwi Kaudok te sang niyong itawen po ke program itawen po ke kosanti itawen po ke Wiewia te anapan more so dama Kauno ko por kare child love relationship tuwa limbakan okay kara sayang ngoyay po tami yu po kiki pwegi pakpake okay stay in miminan nan relationship po pwegi pakpake sang koras me mau ki yang uyayang pwegi pakpake babantu child minister on god tami chay wiya ki pwegi chay pakongi so ansama a child limbakong god loud
sudah minta wala kapakap yuk cai ulang kapakap sudah minta kapanga ko kau tak yang Kauno kami kata kita ko ulang Kauno kapakap perenong okay so tuwedra limba ko itanong Kitail len buya tamat cai buya kay dek program kay dek ko Sunday so imi song ko saya Kauno kupur peren kita Kauno interested Kauno rapa ki aramas bangka kaudongki ngene okay ay saya wano silu reap kin kokol ki kol potet Sarawi Kauno wasala palapia me Sarawi sampa pontre kila sabul malingaling ay saya ipatawane rancho yo me iso ko paman o yo kokop nan muing Kristo okay palilaw tung kokopa kan ko saya yang irail men masoko nan muing Kristo tama Christ pangkat stone wato pon sampawat so pil kopatar momona table ban wow ni ki Kauno momona table lukwar yang yo kay dega chani ni kosoi min da Sarawia atail mongyong kupura tail reference God tail wow ni ki okay yes mi mini lokaya po mi mini attitude kupur max si onai bananda attitude do to weapon atai mongyong okay mongyong ban reference God aban wow ni ki Kauno wow ban kolong tail holiness more Sarawi okay wasakan macai ko selia so I kautangan mo kay te schedule magchai wiya dia okay more Kauno kaun kaweid wagitala perperella I kautangan mo okay nanson bayo riesak silu riesak bayo panso ban leleto o leletor meton Kaudok melel kan ban Kaudokong sama Ngehn o melel okay ton Kaudok melel kan Puye songan ton Kaudok kan mesama ka tun kupurki en Kaudok yangi okay ton Kaudok melel kan tame melel yeyi masanan kot ko saya nuwayo righteous righteous ko saya komyongoy righteous komyongoy pungla ta puye in chang Christ so macam pensa sang chang Christ magjaso yang sapalap chekau Kaudokong Kauno jaso yang miminam papangan song Kaudok melel kan okay song Kaudok melel kan kay di sang wasa ngeneu kot o makin Kaudok yangi ren Kaudok yangi Ngehn o melel okay kay dek ngenen aramas min yang ya Christ o melel so Ngehn ye ngenen koto katlonger na natay maur ansa machay bang Kaudok ngenen koto ban so sayang chailen wawni ku kot chailen limpakong kot chailen wewe gi chailen rong wasai tama ko purang kot okay melel ye puk Sarawi okay and masani ngeneu kot what ki Ngehn ni masana pempeyan Ngehn harus Ngehn okay kecil-cilan lah matawa Ngehn and Satan okay Ngehn bibir seli so ngeneu kot tuwa macay ko saya ngeneu kot so tata momot ponsero nan lang okay ya kat wasa koros pegi Ngehn so meman pan Kaudok kong kaun manat Ngehn en Kaudok Ngehn o melel okay Ngehn o melel so yanane ipsapal po Ngehn the same spirit en kakpotlong rey po en Kaudokong Kauno okay ya melel ay Kaudok pamposan tapon melel en kuprongkot melel en masanang kot isukak pen design ay Kaudok chukak malin niya tay Kaudok yamo mo step number 1 2 3 so chukak ngoy mo aramas mo Kaudok lawan nak tron pogda isto muitong Ngehn Sarawi ay more isto lokaya lang Ngehn Sarawi magang katogo pananampungan ngoyo Kauno okay so iwawan masana kadap child bang kota child yang eran kiso child ban ipsapal child ban muitong Kauno child more pengenen kotlon lale
o arail kaudok kan, arail batang kan, arail kamelel kan, aban based on the truth, aban mipon mahsanihong god. Kay tektame arail triak, tektame anapatrail. Okay? Kamelele me mursansal. Okay, so kot ngehn karitak chelanane kaudok ngehn. So mahsani me Kitail kin Kitail kin kapakap terudi. Arya ko sampalan Kitail muitang Ngehn Sarawi yung kat lala Kitail. Pemangoy aramasaman mesoche ipsapal tuwajak pinay kel songo-songon Papah Kauno. Anso may panipsapal ngayon koto so sa yayar kapakapo ko aker ray. Okay, kapakapo ko aker kansa na mao. Kapakapo ko aker Wiewia kisan maur po cai pangkaker irongata lipon kapakapo. Pokita esotra lokaya me so au tapauya kokotara ang Kauno aka Kauno maud masan dito nan sapol macay kapakapakan. Okay, miya kapakapen healing, miya kapakapen prophesy, miya kapakapen bakbak. Karita kapakap yang mengenai pangkosaya. Without aramasin kapakap man, cakap lusanan lang. Aramasin so cakap kapakap man, apan so cakap nor Kitail na naposon. Cakap apan mangi mahsanihong god kapakap me ime me koras magchelanane. So anso me chel ipsapal nganong god katslala chelak chelam pilkin kapakap. Ipatawan ka school kier tayo lo kaya choror. Ngehn Sarawi pilkin yang kapakap. Ngehn Sarawi makin potitare child lo kaya choror. Okay, kapakapen lo kaya choror masanan. Pumbiyak ko saya, mahsanihong wayo ko saya speaking in tongues. So tama speaking in tongues Wiewia Kitail kakela kala child kapakapakan kito mana kito kela pa kito sapat nan bawa sangan kamau kapon. So aramasaban luwat te bang nan kapakapan so meu muitang Ngehn Sarawi nut kapakap nganan aramasaban revive nganan aramasaban Kitail. Bangko saya jay sin testimony ayo ikotong Kaudok mong Kaudok ko ay mariala in out ay flesh ay utuk mimi patolul ipang isomau isosatay ban patangki pagi ay bot last minute an takola patak aritu echo taniana ko mail me yang Kaudok kan mail karong ngilay okay bak ngilayoken trang seli wesa kolo trang north te south may ngong kilaray menalesang koto me yanane isto ka chabang mangile yo chanseli praksang melody tangila mau ay mong yung nalesang kot kela pa yo me yanane so imiya yo werborang Kauno nang kay mo ye wong kot sala ka chabang me se bil live ape we sang na ikon nganan koto male tu wasami miyo tu karakar yo ko tipoy minda mais chuka japan ke me go to live mo mai kele pan sa wa ai pan chuti po yan sa ko marmas ken counter yan sa ko marmas ken kon ta ma Kauno bang kapay kita hamor karate kakela kay Kitail mai lagan me mangi ta me kos saya kalangan ng coach po na mai mor mai lagan me saigen dre kang kakela kay kumail chalapan menanane po Kauno ngehn Kauno katwa sa koros o Kauno men Kaudok Kitail Kaudok Kitail konik Kitail transform Kitail wokong kupra Kitail empower so anso mi I padota tong ay patak tu je kautialen masan kan kokoi mi bang ko saya mai isodra leti kami kono ayap to tang ay patak tan pan patak sana nutukan aramas nan maaliele aramas porque pen ngoy kon I'm not so ready yet pugo mi moy okay so imian kakela kay Kitail kela pa chay ko san renganan kot atay mareng ko san renganan kot so praise God praise mi songan eugi ang Kitail praise tuwa Kaping Kauno
or Thanksgiving work pasang nan kapakape may bang praise God for who He is. Tuwaje bang kapunga Kauno wegi easy. A Thanksgiving tuwaja kapakapen kapung kalangan. I kapunga Kauno potame agatin wiyayang yang. Karita komuyongoy praise aban wiya anaban solang man. Chukak wiya nenen latra oyo pon ayap katan ki praise. Po kita perenen lale lululin lale ima kumporye liki. So iban kosaya lakap yamu mana chaiken praise. Aprane tipang kosaya tame chaiken praise ki. Ui kamelele me okay pa kan sa mesaking Kaudok ka okay kung comments kan kinta tapay men mo. Okay aramas rakap ki praise in metuja. Tam okay wasang Kaudok kan tame chelan lar nenen la. So dramasay tuja chay minimela. Okay? Nampuk Sarawi mahsanihong Kitail chailen kapangakot. Ari ngoy may pampin irongai maur. An so may saygip sabalo utanibil namana tra nda kapangakot. Sumibang klandonya kahit kailo kayang mo. Ibil so chapakyo kakpil lop kasalayang Kauno ay parents chapakyo. Okay? Isa sa may bilasa isa sa daw lugar kapangakot. Murinap ipsabalo tuwa kapingo wiyala pasanen maur. Pagita chay wewe kita artame chay bang kapingi. So kaping o Thanksgiving work pasang ikapinga kot pwegi isi. So pwegi isi makapingo pampit pwegi isi ariako no ansaw koros. Kahit de ka may peren, kahit ka mamia na imoni, kahit ka ta. But Thanksgiving tame ka wiyayang yayara. Kapingo pan tokegi isi. Okay? So chay kapinga kot kachay kapinga ki kot tame ka wiyayang kachay nan malkaka ko paisak tuwa ura chikewa Kumwail kol kap ong Kauno Kumwail kapinga I mon pokon en sapolema aramas lolobot kan. Okay? Tami pan say ranwat why we praise God. Why we praise God. Tamak chay pan kapinga ki Kaping yang Kauno, tama chay pan Kaping yang Kauno, te kiyang Papahki sabol machel Kaping. So masanik nan malika pugpay sa tuwa chay pan watak puksarawi kan isme kayo kiyang Kaping jodo tuwa on personal level aramas man ni aramas ye na market debit turki Kaping, imen jungiata malika kan. So turki Kaping. So ikamele ma kupronggot chailen turki Kaping. Asama chai waun ki Kauno pakongi kasampalki Kaping chor. Bilen nangka pala ba Kaping chor. Pogita chai patrowan wewe ke me koten for us. His for us. Tatron arokan pan tokotong chailen kotong utungai kitala pan turn it around. Pogita his for us. Karata anso koros chay bang kapungayi. Nan malika paisak walu eo. Kauno mautan lapalapia o warong ala Kaping nan kani muna child court pon sapulma tol Sarawi. Okay, warong. Kauno warong masani tamak child anahne ki kapunga court pwegi warong. Iwasa lapalapia warong Kaping. Okay, warong. Malika tuway sa kuno payo. Kauno me lapalap. O kono nga le Kaping lapalapia. Kitay lutan pan lamuki. Alehsang kot kan koros. Chay pan lamuki at chay kauno. Kaitak lamun masak. Ayan, chay kak masak po kak. Osngok cha, tegak taja. Patik cha, patik chay janak. Limbak. So chay kong kombal nan sapol ma limbak. Lamuki at uwe jo wauniki. Okay? Kauno lapalap uwe kono nga le Kaping. Lapalapia. Kitay lutan pangkin lamuki. Alehsang kote kan. Sang kota kan magchay chikita wakan pongi.
nana child triak, the nana child kamelel, Kauno anahne alehsang. Ohng wrong story, and consens with Junta talking Kauno man me. We a capacabero, a struggling lupo, I so bela yale unani ape. More than consens with a consens with on Kauno, consens with melel, Kauno gak wrong, a child, monarchy, song and quote take on more. So, Jacque Kaping ye weki. Sapol man ki authority, te sapol man ki manaman, sapol man ki power, me beliye manaman, me king of king, to it me non-marky kan, a lord above all lord, to it me Kaun and Kaunakan, maker of everything, me buksarawa de yang chali, me katun buyata kapagata or Russia, and then none lango samba or his. Okay, me katun kapagata none lango samba. Mega Russia check up what nan Genesis. A child Kaping banking quota lang ipokita. A child Kaping a glorified which a kalinganala Kauno. Imakarata checking Kapingi. Upon a prolonged so long man if Sapalap kang Kaping. Okay, Kaping Nukosoi, Kaping ni, I mean, Kapakapin, Kaping. Kapakapin, Kaping in Kahalak, Abe Peranango. The child island people, Chicken Peranki, my parent, Kamen Gala, Kamen Peranki, Kichime Peran, Aramak Chaiban Turkey, Ngehn Court, a natural child in Kaping Kauno. Okay, to which I may go to McChild also. McChay Mangi, child in Kaping Kauno. So, come up and Kaping, Kaping nan Melkaka, a bookie Silu, Irachigate, Lel Silu, Ngeniet, or Palwarayet, can Kapinga Ngehn Sarawi, will, na market debit, Ngeniet, Nangheneo, do it a pepoli, Nangheneo, Paraparan, or because I Palwarayet. You may also yaknaneo story go and some prosanga mawin, a kisanga capotan non-marky, kaka, lek peraperen, kolong peke poita, Kauno muitang. Apota Michael up Korurki, Apintata, a moment Kasuwa, we you go na marky, manaka kisangam capotan, non-marky, or Kauno Kupur, Sweet Kita, and doadoahk yogareta sotonasari, a maypon. Okay, so kasampan okay back chepan so Wiewia tama Kauno Wiewia nan morin olang coach manut and nan morin liang coach manor chai kiwi kosoin kasawi me panalayang koryawa proto. Okay, buegi David wang tra Kauno sang niak sincere. Okay, yison kamong abali na inababa slippens. I mean nasi bukan. Apa ewang coach loud careta or sawyer, waunik coach or sawyer, yokia, ewang Kauno, a sawyer, keleki Kauno, a chapan chaman story me, Ababa Kataralabu and Kolan chalk yairan riapchango me young is Sohl. We a mamawin, amen, Blistein can. A story of child, we will get a little more, imunitio porta, ye colayat, challenge rise, song and Pelian rail cross Massabuek, a Puegia, a won't go to a sawyer, he has seen what the Lord has done. Okay, only privately, Kareta, a same God, me, a cutting a person, lale, a go to Pelianki, Colayat. We enjoy when Rogatrapun now when practice, ya we are dog and Kianga Ragapat, memorize Yamuna Raibana, Lusonga, Songa, Absotra. As just as a longer child, Ime sans a longer child was a mache, what a story in Tabito, Akade Wong Kauno. A Pilcamela, Pero, Lion, Gibda, Niaxin Manaka, or Osame Akedo was on Rain Kauno. Okay, so character duetra. We have Tamama more lola, easy. Okay, a Wong Kauno, a copper bark court. So, Gosayame. Palingene o palworo kung Kaping Kauno. Isong kalak man,
Eu call second galap call kin yat kin Kaudok. I'm gonna dance like David dance. It's a same moment and David that dance so you can be kampoyang ay kala kap. Aramasin kapunga Kauno mana kapunga Kauno niya kala kong court. Okay, so malikaka ebukile maisak rajuguduk riyaw kapunga puwege wiyapan nilima kapriyamoy kan kapunga puwege roson lapalap. Okay, chay kapunga puwege he is mighty. Matawa mabuksaraw ka dede yang Kitail me atay godet mighty tuweta Kitail cha tamakak pulsang nantawa sa Kitail kan dan chepel Kitail dan tatokin chepel kebadir samba. Okay, kut saya ranji me kejai saulang cai ban caman me cai woksang aramas me sa irail aramas me saik muitong krais arail mor pengen nanang got saik potlong irail. Karena caipan men kos-kosoya goodness of God, kamau bang God, powerful and God. Okay, ima karena ikin kapakap kemenjan Satan and wrong o yasa me akan wrong. Me iso traman, ilus yo, Kauno me karos. So caipan men decree and declare, caipan men kosayawe nan wawa, kosayawe nan samba. Wasa karos sangan Ngehn karos makak wrong me sapul machail Kauno. Our God, He is mighty. Malika kaya pugi su rajuguduk riya isa kayo. Perawutan pan kapunga Kauno. Puya kisapul malimbak patapat. O manaman kapuriyamoy kan mekatin Wiewia yang railia. Limbak patapat. Ansa o mekamui lelelang kapal. De kansin suet. Akam kun utata saya. Kalangan ang kamamain samay. Jajani lelelang songka yasama kom ye yang ya yasama kom konia yasama kom pokongnya makcai lelelang kapala cai kaprelang Kauno Kaping songan Kauno akan udara kisa akan kecalingan pepol pokita kasalaban poson becai stu sangsan selio manokela kapakap cai stu sangsan selio kapopon ke Kauno acai kapal kapcai Jacque kapriyang niya chay kapung nang kapalo. Back to the experience song me. Kapal chay chaman kier Kauno. Kay tek niya isang sangap. Kapunga ki tama uyawiyo. Uyasa mes chabam patrapat. Uyasa me miya kamao balale. Okay? Every good thing come from the Lord. Obil song kan koras makin uyawiyong kachay. Miya kamao pachay. Chatrane kansins wet ap miya kamao ba. Iyo kamao ba ma may Patangi yo crown of life crown of life panong solang kan me kudru kapal apres juga selarai kapal so iyo kamau ban kapal kan ende long Kitail puege lisorobo Kauno ko long Kitail so kapanga Kauno paninen wiala ana panatay maur malika kaisa kwalu silu ikin lukuryang Kauno Eap kun katin rongasang ayamun jijikan kapanga Kauno. Okay? David me bil ko saya. Ikin lukuryang Kauno. Eap kun katin rongasang ayamun jijikan kapanga Kauno. Kasaya kapanga Kauno. Wegi pen mangi de wegi ma Kauno makin rongasang ayamun jijikan. Malika silisak silueo Kumwail koros mepungkan, kumwail beren kita wiyapan liman Kauno. Kumwail kan meken pekiang, kumwail kapanga Kauno. Okay, ako saya Kitail. Kitail aramas pung. Okay, indayang ko mengoy aramas pung. Amupungan ko sang ni amaletin jang Christ wuten tipamuikan. Karena mahsanihong kami. Okay, kumwail aramas pung kan. Kumwail beren kita wiyapan liman Kauno. Aramas man me ipsapal. Kaping kan miminan owa anso koros. Okay, kaping kan miminan tawasa anso koros. Ako saya kapal kan tu itu waste time. Asa time miya ke kapal. Kapal yeyi kamau pa. Karena time kan men kapal puliye charma. Kapal yo me koto time kan kapal puliye sana nawan sa ulang man. Oy kaping akot puye kapal mele lang. Chay kan momen yak. Nan mahsanihong kan mesti Sohl. Rekeninan Jacque
Okay, rakininanan chat kung kachal puragan momon klang to chagan momon yak nan masarail. Puegi achal Wiewia ka wak pasang. Puegi Ngehn me yeyas lalachail ka wak pasang. Okay? So masani Kumwail chorus me pungkan Kumwail peren kita wiyapan ni liman Kauno. Chaipan papang me liman Kauno yeyang kachailan so chorus nan kapal nan kaperen. Kareta mapil kapal ipang nirirong la. What's next, God? Bekas kalata sangan linganta mabang koto muren ma. Ansa mekin lelang kapal yasa me Kauno kaskas kuliya yan tayanana learn la tayanana kaskul sang nan tami lelo. O yasa me pewede koros. Eu sangan katunga ko koto. Apang kalautela sabul material anointing kedi me pulpo trial taban kito aramasen kapereni kichel wato moni mkchela nane de aman komorla muitang a nor sang koros me wutingan chepel ke natang ken kichel Kauno ke nawiyawi apang ken naktra kiskisa ken kichel me got mau aretan so koros me got suet pandel kichel koledit cheng gol cheng kiki antor Kaping poe kompang kasik sang mau ko to more. Okay, sang mau koros me Kauno pil muitang kichel bil enjoy chaiba nasa me satan bil ono puen bil attack more. Okay, so Kaping pan anso koros anso me peren ni Kaping anso me incense with the Kaping o muitang me sampakanan koskosa me chel momoniak. Pue kita raban stuwe weki pen Jesus masani raban kailong kung Kumwail. Okay, raban kailong kung Kumwail po kita restuwe weki. Lau rabang muitang arail maur arambang kak turki Kaping so mark te kilele na tramorin so lang ako kayerta Kaping bantur sang complain ansa me chay so lang chay lap complain we chay saik no we gis ke chay nge chay saik no kayerta nam poson nge kareta ibanu udi wasat uibang kapakap lakap pangkaim sakala minister ang Kauno me ye Kaping ya mumuna tay bang Kaping rana tay kas school ki tak chala nane ke Kaping tak chala nane ke Kaping lakap bang ko soya ya mumuna tay bang minister ang Kauno Papahki Kauno atay Kaping o atay worship me ye Kaudok o meng siyo wakot Kaun lapalap sabado dere mo ni marang Kaun Jesus sakasaba kalangan kiyang komo sapol mo mahsanihong kit. Main ko tika pawe Bible korusya me yang Bible study. Kamu yang kacung kupura o kapayata arail nor kamu kacung sawasa irail kan me sumau se palian tau kawudi waikasang usasang manan sumau kan ngenen sumau kan ngen saudrin sumau kan waikasang ni maran Kaun Jesus. Kalangan kiyang komo maulakan koros me wiya nanat nor. Sekabagabaw sa poso no sa lady at pasabang sa kaporapor ko makom kung katin sabang kom katin inauki yang kit sen lukur yang komi kom bang katin sabang kalangan ki yang komo poson makakairta red sang niat kun yu wata sabon mo masan usang ni kalangan ng Ngehn Sarawi mawiyat son kaskul son kaweid nan ngenet pwe kisang kapalakan mesagin lilil rang koros sa kakong pwe Ngehn Sarawi lalet sa kaporiyang komiyat Kaping at kasaba kalangan ng kamay. So was I each Lord, ran korasen kak tirin kapakak, tirin kalangan, tirin kasabal kalangan. Pwede song todo dengan todo, makom gatin buya tar, makom gatin wiewia, o makom bilbang gatin buya. Sa kaporiyang kamuyat maur, sa kasaba kalangan kiyang kamuya manaman kit, kom gatin kupuro kapayata. Ananakan koras memiya nan rumwat. Yang railo kapakap kiyang kamulor. Kom gatin mangi masabil wowe kong komiteso kom gatin mangi tikpon laut sang wana trasa sa kaporiyang komuyat Kaping kasaba kalangan ng Kaun Jesus mawiyat kaunat sang komor amen so dugat chayban patoto o life kapakap kloki sa keo kaporapor keme yang ikan devil so bil komi lukayang komi rong mahsanihong god the wata mahsanihong god ni Kauno akan masan kom kota kom live exercise sapol mo poson Kauno kupurki chailang koertanan poson okay niya chay babakot niya chay limbak pana o sawas pana bye